kemang kidua kamla chun handbrake pen chenglong lapen ke kaching thura sayang deng tame lapen ke orenga war sai tame lahaya puthak tame rara tum kan nang hang ke samjin pen si chun handbrake hang dai tum thenglong lo 1986 handbrake hang amen pen karbi yan janang mos ke chok ka theng handbrake ka chipri areng ke sunang ke pran ke nam dangam da tu nili me thanga ta handbrake amen pen nili ring sopik jelanda jo jangnang lo ni kita ka chiklo yonira sita ki chunji thenong gela bini handbrake amen pen la sopi uthi pen ka chikonang atu sopik lo ataya bipin pen handbrake amen pen ki tinang atum penana bang pu office ta nili tum karibon autonomous council pen si matha je la tuma phan a family tuma phan lak ko pinangi pusi nili bang pharohini sose a phai tum phan lak ko tangka nili karibon autonomous council pen ake joy asinona porkar bianglong arlu kidu rarat tum non kinang sut hin west kar bianglong tuar ke man me puthak nang lasi non nang nangkar jumi sanu la bang dak hambren pen chenglo dipu ason dak hambren a town dak nili Stephen Bonai thailo election apra dak full line lapen divider lapen six light IMAX light footpath train lapen railing lahai diklaim ponji aphan kargino autonomous council ten nili siasa yang deng lapen ke West Karbi Anglong upilang so baida pencenglong mora pencenglong tuar pinan kahin tu lahai tuar tokono kapiling eji phalang kan ko rajong se hirjumi nang pi rajong si hirjong phan akhir jumi nak pipen karjona tono moskon silang nak koi belong lahai ke claim putih lapen de jongjung saking gacar jab ye bhan mitang gacar jab ye bhan lahai ta sel pipen lahai ta claim putih itu kan niltum APHLC aphan ke ong dung arat charia song atum BJP abitim busi akoi nang pitap lo sitame BJP aphan kache dan nai puke niltum APHLC henlo lapen BJP atum pusame na ka kham khe dun na pasik sak dun nai puke APHLC aphan helo nangli tum pusame thekiglong loke hab bithung hamosti son CM kacho pangreng agunda abatai niltum APHLC asong pen cherok tok amai bidam lo pulatang te jakong horang nang ke ther nang hapen nang pridundak kalima kalang di lasi lalo APHLC pen bangke lahai niltum ke non putame niltum practice telang lason jakong lang no ke lasi lalo niltum akemang lake 6 schedule teng lapen 6 schedule arona long ke che theng che chok pensi APHLC along na paching be dunangji mateng pache ok dunangji puke aketok ave aketok ke do pulatang te iltum akhai mate tribes akhai koson si ke reng verji ma koson si ki thirlong klongji ma hala hen lo ketok lapen isi nili ningje dam thuing tung la song truck pen aron re pen lamdon kache tok aputhak seat cap abangke open for all pu si seat cap open for all mane seat mane iltum la chair thik vet apukali inghoi thik vet apukali seat cap mane isia longri mate isia homosti mate a constituency lasi nili ki thurdam ke ki thurji puke lake amreng homosti pen si thurji pot amreng a reference en po amreng along le ko an si the bima ke kadok aveta me chinilo lasi la an along le ke thel tum keng sanga so phan chipi dat poma chipi pe ke mati lasi lalo jong si la sit cap long recap keng sanga so phan ke jora bang che donun de pulatang te lake along ka prek iltum vote pinang ne lake APHLC phan si pinang ji APHLC anjong si vote pilo pulatang te lake hala non tribal atuma men pusame voter list pen teng than lapo lapen sit cap bang aphan kipi pusame lake niltum ke kham khe thipo lapen nang dak aprang penta Pawan Kumarai alang li si dak sari bom lang pe ingtang kring BAP songya lo la pen dak BAP pen mesen si hai lo la so dim ting ais nang li ke cepat ko pia ke mang pen sila dak hai do ke cepat tu la pen ko son ang teknologi peklang ji
theke la ke ele tum inglong aso dim pina po inglong aso tum cari long nai pemang sil tum ka kemang lo labang so kemang ke claim nai bang ke council atum si claim nai pun lagi ha 1951 pen labang so ke claim kle ajok si illegal non tribal atum bang dak nang chok lagi nang lut chok ajok pin tum ang hoi tame nang jok non bang ele tum akis non kisung long le phelang bang nang chilo sta labang so long le ke 6 sidul paragraph 20 teng pen plote da kelang tum longli nam longli da ke tribal area stalang tum mugela bang kali sta constitution mate aron arkan pet si bang claim des da tum kar biang long kacari tum kacok che jok pin la sonang man de labang so kamat ha jok sil tum labang so adim kin de kar jab dur jong si ini tum labang so kar jab non pe tum rap han the plote tum warni ke masih dak mat jut la so kamat ha sil kin labang so ko pili homosti penil tum kar jab dur tapi ni sia ke mang nong tum han midiang nong patinan kang tum mang lehen lo paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen Guwahati High Court pen Council fan order pialo je labang so aron selamoy paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen law selamoy pu alang itum selam le alang itum komiti nda selam elo sta ningkan pocok det labang so komiti bangke pang samri do khangjang asini tum PSLC pen non ke bang ji ki legalong jong sin tum high det council cari long long tai ke chengsi itum labang soron selam si ne tum ke chia so tum han ke chengsi voter list pen chenglok kaprek apan itum kang thana sai deng pon ji lam cholo BJP जिंदाबाद 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 वंदे जिंदाबाद BJP जिंदाबाद 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 sim kar biang long जिंदाबाद 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 BJP Dr. Hemanta Biswa Sarma जिंदाबाद 24th number Depani constituency pen APHLC asong pen non election ke cipati dunang kokat ke lahan lo lidum karbiara datum I anwan non aporsi chithi dunang kok kopia podlo pulo dangte ke dantang ke cari ke chokche ame thangale ke chiri rock pen kai ke tame development amen pen kai ke chapavir akrong asukti mokha hai hui kisuman atapha hai hui kachitok penajok lahai hui ke chokche itum methang council pen kacheri nang ji ajakong nang ke pitang athake 6 dola teng itum chilong nang ji lapen ke kai ke tame itum inglong asotong an se rengdok ring ni dolong nang ji councilor rona tanga teng along ke pupensi nili labang so kili galong chipate don long lo lakenal tum rada hirjume lo lapen ke rada kar ilo athake penang ke dam tangang bongan ke ilitum komat sikhaya phan nakar jap thiba bang dopoma pu ilitum mekri meglang donang lo komat si ahok songja dopoma pu ilitum mekri meglang pen arnam phan kachuning ri tumta joy pandolo pen piniar ni ke arnam ilitum kaning ri nang theglong lo pen ke arnam akar dom tak kachuning ri pen theglong ajok ilitum ahok ke chesong ahok platform ahok ke jai gathar sar ake ja along ilitum jing room dolong lo chipa ok dolong lo athake alang litum chesong se pupe ka chesong pensi alang litum lo pensi alang litum ka chipa pas lo alang litum ka chesong ason anta alang litum chipa un lo ten non ke chok che bang ke council alang litum dudunang po laban ke lasu ka chesong ason an electoral roll ka chipa pachok ji laban ke litum rong sar tum aja kong chepang tang ji lason thosi itum jutang jubat ka chipi wirlong le de ji kichi alam pen itum ka chitok de je phan la hai hu ka chesong anta ilitum labang so ipia si ke hai lo liputang te ilitum chiklem long pa mi pon dam long pa mi pon le pen ke ilitum bang ilitum kar binglong aparman compromise et nang nak sinili theglong dun lasla bangso compromise et nang nak political rights bang compromise et lo long le pelang compromise et lo la bangso speak job je ban ke inut main kar jap nang ko pokante la sinili ni bang jung pen kami ni la bangso kar jap lo bang ke inut main kar bi ka prang nang ji ko mata sinili kar jap dun ji phani li ka sik la pen ci sik la pen ke rada tum tame la bangso hoper ka ci song long si na ar jap dun ji sinili epon
so siang tong mang tum karbe long kalo dir the dang India long tum so siang tong mang ke dak ASC ke hai lo kan ong ase ko ke ASC mang tum masjid ke hang party of karbe long sat ko aja kong ke bang dulu bang ke ni le potensi pe non ka bang lapen don bang so election lo bang ke ni le bang ke la solo ke dam tang election pe ke theglo bang ke ni tu non ke dam tang ta bin kan kora phoke hada ASC ke hadir non kan pho to ko pai lang lo ko bitro rong pi ti na ngai da non tu ASC alita do bani ke chekak jam jo ni lapen bin development bin scheme pe men la hai ga to men pe jok se la su rat ban chong lo chi pahai lo ta kan pho thek lo non kan ke BJP sarkar rat ba ke forum so kai to bhan jutang jubat ki pawil di lapang sang deng lo BJP tu kita lasi no la maksud deng kan itu ni lim long ki lim ke thek lo ba ke regional party ASC ban phala prang ate ke ba dem lu kan thek lo so jinga se ke chong thek lo ke no ki ban thek kan se ada ga bang ke congress ka tiket ke BJP chu kon pe ba jok jikak ku jode si bini ASC tu bana ka chi na tham sang se do tipin lo lasi no ke thek lo ba non tu bang ke dilim lo 6000 of out of 51,000 population do voters do apno te betu so hai rabu ka ke tu ne pe ASC party ko lapen tu se highway ko sala nale kon na tapi na high court te na le ke sala break check kar liya सब position lasi non nili ka to ka we thinu pulo nili tung ASC party pe ka nili jung pe nili media thinu rada phan nili nije tapte pachube tapte athema haki do ASC ke namta us me pinan nili bolo to war ben chenglok sakuri ki pi contract ki pi nang du chini non BJP sarkar congress sarkar bangke contract sakuri ke long kamane tangka pen ke long ta kom pe ki tunga ki joy sa so ki lasi non ke bang dia sarkar long same ti ASC pen council on si sakuri la pen kando ke contract no betu rong so man pi sakuri ta pi pen borpung tarapung inglong awar itu ke thelo pik pik dili potensi ke sa inglong alo itu pati kom ban to war ka selami ban itu mata bojik len boji ate to war ka be hada garat ki ke jang ka te ke wan ka do we to long ka we ahai pen tum pik nikan from kom GP wan ni ke los ka be hada garat ban chong pe ja tin to war ka selam le long da we do ada tangkas ka me dipu bedana tangkas ame dipu le dar tu pen EMCM do jo phalang hote pe jo hada garat ke nikan so ni to tangka development ke ni tu hai tangte ni tu rada fan claim pe si la pe ni tu rem bom hutta me rada phasi tu ar japo ajana ho moi sale na ka tu ar jap ke ple nili thang ma tu ni japo nili ba blog ta mi kan ko ane blog ba ni thang chi som ni nili blog se wan la pin yang nili rada ngom pe nili rada ngom ni ni je hai la pe ni u ate ni che claim no wan lo la pe penana ho moi sa do 11 corridor ta ho reserve election ta ho pen cheng lo ka son isu mukha central government pen state government pen ta council man preserve tu kon ro ko mana patu ko hala ro sami tu kan thong thong bong arjap tu hai ho moi sa ta pini itu bejok tu long lo rat phan pen lo ko mani timpi kan hu phan tu amen pen itu kila rat phan jail tha phan anta me hala ma so long pini MDC ruling party congress party long bono ki do tu sambe bhap te tani tu jakong awe sami opposition sami tu hai tu man sami tu chirap tu long bas ni tu do joy je rong ha ta ki so tu arjap ti ji apen council jakong long long ko tan sakuri pen chelo contractor chelo ason son development ke nili long itu jewan apen six itu bang itu pang tangji autonomous state itu chang bek ji amen masi ASC party long itu ke lasila bang so autonomous state long itu dang se asemi pinya de tin korte ke hang aja kong itu bom hek ta kami itu hom pen baki tang pon bom musi itu che long lo lahan lo acha apnar area স্যার আপনার নাম তো মোৰ নাম স্যামসন নেকি আপুনি কোন দলৰ হৈ কৰিব কোনটো দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছ আপোনাৰ বিজয়ী হয় যদি আপোনাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি হ'ব পদক্ষেপ মানে কি মই নীলিপ MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা মই থিয় হৈছোঁ গতিকে নীলিপৰ উন্নয়নটো মোৰ প্ৰথম ষ্টেপ হয় স্যার আপুনি যদি জয়ী হয় কিমান শতাংশ ভোটত জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছে আমি এবাৰ খুব ভাল মাৰ্জিনত জয় হ'ম কাৰণ লাষ্ট লোকসভা ইলেকশ্যনত আমি অকল 80টা ভোট দি জিকিছিলোঁ তাৰপিছত এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আমি প্ৰায় 1700 ভোটত আমি জিকিছোঁ আৰু এবাৰ আমি প্ৰায় 2500 বা 3000 ভোটত আমি আগবাঢ়িম বুলি বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনালোকৰ উৎসাহ কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ বহুত বেছি কাৰণ অলৰেডি বিজেপি চৰকাৰে কিমান ৰাইজক অসম সৃষ্টি কৰিছে কাৰ্যালয়ৰ ৰাইজক এই গোটেইখিনিটো ৰাইজে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে গতিকে আমি আমাৰ উৎসাহ বহুত বেছি siksak piklo lasi nonson alam bangke akihai
sumronghang niliphan alam ke karbi long ke aprang si niliphan apor nangi pi pen dak pini laso awai kang long laso ka cidan kilik awai kang nang cipatelo niliphan apor nei pi pen nilihin suri kardom lo lapen bukozan along ke jati alama ke akapre ka jati wangwe lasi chunji development ji laso phansi niliki claim athela dake municipal board ko dake city sinone manpo laso city paman ji long gale mesen candidate nang ji jong se lagbe kardom aron munit aron lahai pen lahai le claim rong put dake kete development wangwe lasi nili pui bangke non phong lage 5 years ke lage bukozan tum alam ke non chengpo lapen forever ladai bukozan ke will be dake development city siman po dake athe siksak peklo hin Nagaland border do in Melapuna alam ke Don Sri Lankan lem bukozan ke amen bukozan will be only names there will be no place if there is not feeling good leaders laso potsi alam ke leadership hello akime laso phansi nili public phanili alam ke jogroi jogwan nili wan pg laso nili ke aki hai bangke public tum nili phanang chira po kusining hello karom lapen nili 23rd number Bukozan constituency pen nili non APHL sia candidate si cuman lo dapat sikar jabno lo APHL sia song pen Pempela nalila da Bukozan long pen ko an vote pen haji ya haji pu bangan nili mathadam un ipinason athe kaduga be voter si 35000 Bukozan constituency ang bong lapen Karbi atung 1835 lapen Garu atung suri sia badoji siam atung tharo proxy badoji lapen mathadam polotante hoklo nili ningi chipa bi polam tagali ang hegalong masik lang dakot Bukozan ke Karbi atung chiyok lap positami hayuni sita nila so ithilang ningi sungtung bangke hayune chichini lo sita ile tumapan aron si bet along genanga chari di Indian constitution ke India phansi chari lo 6 la constitution ke tribal atung phansi chari lo ko ang deng along pen piniar ni sila nili tum Bukozan along le sita along ka prek constituency pen ningi thedu hala so teng pen sila electoral roll voter list nili tum la EPHL si pen akima di kidam tang 2017 ahota nili tum high court case file lo case ke haitang lo labang athom MSC tum han case ki file ta do la pen non state election commission han ni tum case ki file tang do la hai pen ningi thesi along ka prek ki hai pen ajok dak Bukozan constituency ta nili tum mo MP la pen MLA ki wang yu ram han nili tum mane ning theklong pen nil tum haiji lapen lalo influx di arnisia ko pen 1950 marginalized upliftment committee government as ni arjab no pen lake ni liblong first time lang independent pen ko people si arjab nang ko pulote long atumapan kan to ka vela penadak ni liblong duk ni lang kami laki duk atuman on dami ajak ko ngata patrolong ni kaso berti pen posila so ke berti tempat ko patrol di pasir on baga vote na nili suri lira pharo photo se ni hai ko ni posi ni do dimare tumlong pocket vote se tumlong suri pli almost do apen ni tebok tere puriya ka do wepen ni suri lira pharo photo penang le hai det penge chengsi pilo apia sale de net ye claim cheng ni lige aprang men name to work abe pin munit kini le pin borpung tarapung lapen saruti board ang so pen lapen lapu inglong aparen ansin ni fast ke kam ke claim ni pan ni siklo apen ni tama song la no ni tom non name tangka ele pin na situ ke claim itu claim la no mane bang semiti to paisa pharo ni pharo to nai pin pesi ni tom la ni tama kam ka be pin anda kan tan ni mission mo pala ni susu sepuluh আৰু মই আম আদমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা আহি নমিনেশ্যন হয় হয় আছে পাব্লিক ছাপোৰ্ট আছে আৰু বহুতো যুৱক যুৱতী এতিয়া ওলাই আহিছে আম আদমি দলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যি ৰাজনৈতিক যি আছে তাত মোহিত হৈ সকলো যুৱক যুৱতী এতিয়া ওলাই আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আৰু মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী যে মই অনাগত দিনত বিপুল ভোটত বোকাজানবাসী ৰাইজে মোক যদি আপুনি ছেক্ৰেটাৰী পক্ষৰ আসনখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিজয় হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম আৰু মূল কাম কি হ'ব মূল কাম এটা বুলিবলৈ হ'লে এতিয়া চাওক ইয়াত যিমানখিনি দুৰ্নীতি হৈ আছে সেইখিনি মই এইখিনি কৰাত মই চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজৰ যি অসুবিধাসমূহ সাধাৰণ অসুবিধাসমূহ যিসমূহ আছে সেইসমূহ মই সমাধান কৰাত আপুনি কিমান ভোট পৰা এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপি বিপুল ভোটত মই জয়ী হ'ম বুলি মই আশা কৰোঁ Deupani ke suring ko rapli so sechet sido etame ne lidak foreigner ke suring ke sir kep le kelong de nili ke hailo punili ni chiti komata party pelo nali non mar kache dan nang ji nili BJP ben si chidanan ji nin ke akapre ke one BJP ben si nili min chidan lo asi
highway di pusin ini citi. Owi kimia to maphan itu unemployed problem pe solve pan ni bori ponji lapena dun thu rong asara to maphan ahong pharla itu ke do rong kaching mai kaching sai adim lapen namghor atuma phan lapen ge kapre la gardom kardi adim kapaching thur ponji phanta ni bori ponji lapen adun thu Barilong pen patra disadak RCC bridge lapen ke adun thu aku elong du thulang ala bangke bomrui lapen ke hangcorong adak RCC bridge ke kasilam ponji phantani libori ponji lapen chenglok kaprek kaching thur rasai pustamenili langpherang kang towar mi lang kelili haloi kapaching thur ponji phantani libori ponji ong dung abut pen siaji athe haladak udame loploteng te langpher pen angtana munit ke bang pen sinon tiket ke long lasir alangli pen te nili rad la tuma phaning che theu te ong dung abut pen sinili hai ponto ten hal ma pen lo cheta ko ke dui 18 nong Lumbajong constituency pen si independent a candidate I think semua nomination ke file dulu independent kerja bun ajo ne ke akarone do bon si kami nili kedam tang mingkan soksi soselo na Lumbajong hawa nili penangan na ku rural bono urban bono nili penangan hundi lo lo him nili eklong ateng pen na Lumbajong hawa penangan api huklan Oi thit sita me dak ni litum ke chethan ke Benglong Lumbajong constituency halo prestigious nai lo town headquarter constituency bon sita me ladak headquarter constituency pusita ladak penakan area underdeveloped kuda pumela ba kijunalang towar pos lo ke charliau somartum apan kisung ke boy kedu lahaini li theklong lo kasini lita chuhet lang Kongres parti pen nili tiket hangdun bon sita me nili raso parti pen bagi tiket nili panabi pun pedelo sita nili Lumbajong arada pan ining kece cedo aru lapen nili ta isia daito do je non ke bangji election jongsi Lumbajong arada to nili pa nang vote nang ke jok pen nang pahai komdet ulote alang litum lapu rural pen urban area tu edo ke tha kisung ke boy Wan madu alang itu farman nili cesong konji pusi nili kematha kasi nili hin pen dak Lumbajong ara doana phantami nili hituning dikang tunga kuhenlo parti bang ke agara parti ta hinone kita leader atum bang si kecok si nona son ilitum hidup ke lagara datum imania muni depan bamania songja pupan leader ko hisap cehok hok wojok bon si kami lasoa songja pu jongsi hidup ke lagarada farman karja pi alang litum kisung ke boy adhu opima kisung ke boy kidu laswa putha lame the bata ninje dun the ba hai he pulote lake alang litum kangwai pon asong japu si ke chok chi usini ke hogan lasini lu panjong si alang litum nangra cerap citu dun pen neng pe hai pide pulote dak Lumbajong hawa arat atum opima kisung ke boy kidu lake nili methang megreng lo dan nili da theklong lo kasalang itu farman harja pidun thekji mene pusi nili pini ladak independent candidate ai sab si nomination ke file